Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo. Turi tariki 4 z'ukwezi kwa munani 2025. Rero niba usanzwe ukurikira amakuru tukugezaho ariko ukaba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo nibura amakuru utegura umunsi ku wundi ujye yabona mu ba mbere. Rero reka tubwire ngo niba ujya mu kazi, niba ukora akazi ko mu rugo cyangwa se ukora akazi kagusaba kuzinduka, nyamuneka mbere yuko uzinduka banza uze ku rubuga rwacu ni Burundi yacu updates, umenyereho amakuru agezweho yaba mu biyaga bigari. Ubwo turavuga mu karere k'ibiyaga bigari, turavuga mu Rwanda, turavuga Burundi, turavuga mu burasirazuba bwa Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero aha niyo nzira nziza yo kumenya amakuru yarayavugwa aramutse avugwa. Rero tutagutindiye, reka twinjire mu makuru neza, tubabwira amakuru tugiye guheraho muri kano kanya. Rero kuri iyi tariki muri kino gitondo tugiye kubabwira ku Barundi basaga 400 bafungiwe muri Tanzania. Rero abangaba birimo kuvugwa ko harimo abishwe, harimo abandi batwawe mu bice bitazwi, harimo abandi bakomerekejwe, harimo abandi kuri ubu ngubu bafungiwe ahantu hazwi ariko bidafite ishingiro ry'icyatumye babafunga. Rero byose ni Tanzania biri mu biganza, kuko noneho na Kenya yabijemo. Turifuza kubigarukaho tuvuga impamvu bano Barundi barimo gutabarizwa. Ese haba hari aho bihuriye no kuba bano Barundi barakomeje gukorana n'umutwe wa FDLR no kuba barimo guteza ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo? Byose turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, we ntujye kure, turafatanya kuganira kuri aya makuru. Rero siyo nkuru gusa, reka tubwire ko triangle yakozwe n'abasirikare ba M23 mu duce baheruka gufata, hanyuma bakicamo abaturage benshi cyane bagera kuri 208, yamaze guteza ibibazo bikomeye cyane. Rero ni nyuma y'uko ifashe agace kitwa Kiseguro, yamara kugafata ikagerageza guhiga FDLR, hanyuma yayibura igahita ishukashuka abaturage bakajya ahantu hamwe, bakajya mu mirima, hanyuma igakora operasiyo yitwa Triangle. Ni operasiyo imenyerewe mu gisirikare, turaza kubigarukaho nabyo, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri aya makuru arimo gutangazwa. Ariko mbere yuko twubwira iyi nkuru ya M23 n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yarisha abaturage benshi mu minsi muri ejo tariki 3 yarakoze iyo operasiyo yitwa Triangle. Turasobanurira ukuntu byagenze muri rusange, tukubwire ikibazo nanone cya gatatu cy'imbunda ziremereye, ibimodoka by'intambara, ndetse tubabwire iby'indege ya Turukiya yazanye ibitwaro biremereye ibizanye mu burasirazuba bwa Kongo, ibizanye ibindi ikabitwara Kinshasa. Turaza kubigarukaho. Ese yaba Turukiya nayo ije mu bandi, ije mu bindi bihugu birimo kurwanya, birimo gufatanya na leta ya Kongo kurwanya M23? Byose turaza kubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndakeka atari izo nkuru gusa, tugufite n'izindi nyinshi. Turakubwira umuyobozi w'umudugudu witwa Kimuka uri mu mujyi wa Sake, kuri ubu ngubu yamaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Hanyuma haje gutangazwa inkuru y'akababaro y'uko uyu mugabo yaje kuba yakwicwa. Nabyo turaza kubigarukaho gatanu kuri gatanu. Urumva ko ari amakuru menshi, wowe nta kindi usabwa ni ukufata umwanya wawe, ukaduha umwanya wawe, tukugezaho aya makuru mu buryo burambuye. Tudatinze rero, reka duhere kuri iyi nkuru y'umuyobozi w'umuryango uharanira kurwanya icuruzwa ry'abantu, Maître Prime Mbarubukeye. Yasabye leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose igacyura urubyiruko rw'Abarundi 476 bafungiye muri Tanzania mu buryo budakurikije amategeko kandi bibabaje. Mu mategeko yavuze ko hari urubyiruko rugera kuri 700
rwagizwe imbohe n'ibihugu bya Tanzania na Kenya. Abo bantu bakaba bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko, kandi benshi muri bo bafashwe bagerageza kwambuka berekeza muri Kenya badafite ibyangombwa bibemerera kuhajya cyangwa se kujya muri icyo gihugu. Maître Prime Mbarubukeye yabitangaje ubwo Uburundi bwizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariye kurwanya ibicuruzwa by'abantu, aho yasobanuye ko abo bafunzwe barimo n'abandi 34 bafungiwe mu mujyi wa Ngara, barimo abakobwa 23 ndetse n'abandi 93 bafungiye i Mwanza, harimo n'Abanyarwanda 24. Yagize ati uru rubyiruko rwafatiwe mu nzira bagana muri Kenya banyuze muri Tanzania, bamwe bakaba barafashwe bataragera ku mupaka. Abenshi muri bo nta byangombwa bari bafite, ariko ntibakwiye gufungwa mu buryo bubabaje no kubuzwa uburenganzira nk'abantu. Ku mupaka wa Sirari uhuza Kenya na Tanzania hari abandi Barundi 175 bahafungiye, naho 87 ku ruhande rwa Kenya na 88 ku ruhande rwa Tanzania. Yongeyeho abandi 13 bafungiwe ahitwa Nyagahura, hamwe n'abandi benshi batazwi umubare neza bafungiwe hafi y'inkambi ya Nyarusuga ya Nyarugusu, ni inkambi ya Nyarugusu. Umuryango witwa ONLCT usaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu basubizwe mu gihugu cyabo batagombye kuba barasabye ubufasha bwihariye. Bavuga ko ibi ari ibibazo by'uburenganzira bwa muntu, kandi ko u Burundi bugomba kwita ku baturage barwo bari mu kaga, cyane cyane urubyiruko rushaka cyangwa se rushukwa n'amayeri y'abacuruza abantu. Iki kibazo kiri kuvugwa mu gihe ibihugu bya Afurika bikomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'urubyiruko rurenga imipaka rugamije gushaka ubuzima bwiza, ariko rukagwa mu maboko y'amashusho y'ibicuruzwa by'abantu, bakabafunga cyangwa bakabajyana ahantu hatemewe n'amategeko. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye yakomeje asaba ubufatanye hagati ya leta n'imiryango idaharanira inyungu n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo aba Barundi bafungiwe hirya no hino mu gihugu, muri biriya bihugu n'ubundi bashobore kugezwa mu miryango yabo, bashobore kugezwa mu gihugu cyabo. Rero tudatinze reka twigarukire ku makuru yacu n'ubundi noneho ya M23. Rero biravugwa ko duhere kuri iyi nkuru ivuga ko indege ya gisirikare cya Turukiya yageze i Kinshasa izanye ibikoresho byinshi ndetse ijyana n'ibindi byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero yasinye ibikoresho byinshi bya gisirikare bigenewe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo no gufasha FDL ndetse n'abazarendo mu ntambara irimo kurwanamo na M23. Iyo ndege ya gisirikare yo mu bwoko bwa TAF A400M yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri ifite ubutumwa cyangwa se ifite ibyo yari yazanye, n'ibitwaro n'ibikoresho bya gisirikare by'intambara n'ibindi bikoresho byinshi by'ubwirinzi. A400M ni indege yihariye ikoreshwa mu ngendo z'ubwikorezi bw'ibikoresho biremereye, haba ku rwego rwa gisirikare cyangwa se gutabara. Iyi ndege ishobora gutwara ingano ya toni 37 z'ibikoresho bya gisirikare, harimo intwaro, imodoka za gisirikare n'ibikoresho byihariye ku rugamba nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ibi bigaragaza ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Turukiya na Repubulika Demokarasi ya Kongo, rero mu kuba igiye gutangira gusapotinga abasirikare ba leta ya Kongo kuba noneho basubiza inyuma M23 nk'uko byagiye bitangazwa n'abakurikirana hafi politiki yo muri kiriya gihugu, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Nibura abantu 208 barishwe hagati ya tariki 11 na 14 Nyakanga, ni mu murenge wa Binza, akarere ka Rucuru,
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikubiye muri raporo nyinshi y'abakuru b'imidugudu n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, byemezwa n'abatangabuhamya bahatuye bakoreshejwe ibiganiro. Iri yicwa ry'abantu benshi ryabereye mu gace kitwa Kiseguro n'utundi duce tuhakikije hafi y'ishyamba rya pariki y'igihugu ya Virunga. Rero ryasobanuwe n'abakurikiranira hafi iby'aya makuru. Nk'uko ayo makuru abivuga, abantu bagera ku 139 muri abo barishwe, bicwa iyicarubozo, ndetse byabereye muri kariya gace n'ubundi kitwa Kiseguro, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zari zemereye abaturage tariki 16 Kamena kongera gusubira mu mirimo yabo y'ubuhinzi. Rero yari yarahageze, murabyibuka neza ko M23 yahageze kera, ariko bituma kubera imirwano yabaga bituma imirimo ihagarara. Rero ku wa 16 Kamena, nyuma y'umuganda rusange, M23 yakoze inama rusange ku mugaragaro, ibwira abaturage ko bemerewe kongera kujya mu murima nk'uko umwe mu baturage abivuga. Abaturage benshi muri abo hari harimo n'abahinzi, birumvikana, bakomoka i Goma, i Masisi na Rucuru. Abandi batandukanye bahise bagaruka mu mirima nk'uko byavuzwe haruguru. Ariko mbere ko dukomeza, reka tubabwire ko ibi byabaye nyuma y'uko igitero gikomeye cyane cyagabwe na FDLR cyasubijwe inyuma. Hanyuma M23 ibura ahantu FDLR yahungiye, niko kugira ngo ibafate neza, kugira ngo biborohere kubafata, nibwo bateze kano gatego bano baturage. Bivugwa ko rero hishwe abaturage benshi, ariko bivugwa ko nanone FDLR nyinshi yapfiriyemo. Aho rero aha niho bafatiwe n'umutego batezwe na M23, nk'uko umwe mu batangabuhamya bivuga waharokokeye. Ni ukuvuga ngo tariki ya 9 na tariki ya 10 Nyakanga, abagize M23 baje ngo guhiga abarwanyi ba FDLR, barababura. Urumva, barababura hamwe n'abaturutse mu zindi mpande zitandukanye, maze icyo gihe bagota abaturage bari bari mu mirima, babashyiraho triangle ya gisirikare yatumaga nta n'umwe ushobora kubatoroka. Urumva ikibazo ahantu cyari kiri, bo baje kwishakira FDLR yari yabacitse. Hanyuma babura uko babigenza. Ikintu bakoze ni ikintu uko bafashe umwanzuro w'uko babwiye abaturage ko bagomba gusubira mu mirima yabo. Hanyuma M23 irumva ko yari ifitiye gahunda yabo, bari bafite impamvu barimo barabwira abaturage kujya mu mirima. Rero urumva ko bari bafite gahunda yo kugira ngo bafate abaturage baze kubicara hamwe, baba bazi ko bishe na FDLR. Tariki 11 Nyakanga hatangiye kwicwa abaturage ku mugaragaro. Rero barafashwe, bababohesha imigozi, barabarasa, babajugunya mu mugezi, imirambo babajugunya mu migezi ya Rucuru, nk'uko umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 wabashije kurokoka abivuga. Ubu bwicanyi rero bwamaze iminsi igera kuri 3 bwakwirakwiye mu tundi duce nk'agace kitwa Nyabanira, Kishoro ndetse na Twaguro, twose two muri Binza. Raporo yakozwe na ONU yavuze ko, cyangwa se yabonywe n'itangazamakuru rya Reuters, yemeza ko abantu 170 bavuye mu baturage bishwe n'inyeshyamba za M23. Ibyo bikorwa byari bigamije kurwanya FDLR, umutwe wahoze ari mu basirikare b'u Rwanda wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Naho Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23, yemeza ko yamenyeshejwe ibivugwa na ONU, ariko abihakanira ku mugaragaro, agira ati ni ibinyoma, kandi atangaza ko hashyizweho komisiyo y'iperereza imbere mu mutwe wa M23. Ibyatangajwe n'abakuru b'imidugudu yo muri kariya gace harimo twa duce twavuze haruguru. Rero byo ngo birenze ibyo ONU yatangaje, nk'uko abatangabuhamya bagiye babivuga, barokokiye hariya n'ubundi muri iriya minsi.
bavuga ko abagore bagera kuri 46, abagabo 105, abana 18 bishwe muri Kiseguro honyine. Rero hakiyongeraho n'abandi bagera kuri 200 n'ingo zabo zatwitswe. M23 yafashe umurenge wa Binza tariki 2 Kanama 2024 ubwo yateraga kuva saa moya za mu gitondo. Mu minsi mike gusa yafashe Kiseguro, Nyamirima n'Ishasha kugera kuri Nyakakoma, aho bafashe mu buryo bwihuse cyane. Akimara kuhagera, M23 yatangiye ibitero kuri Wazalendo na FDLR ibashinja guteza umutekano muke, ariko ibyo bikorwa byihuse byatutse cyangwa se byahindutse kwibasira abaturage b'abasivili ahanini baturuka mu bwoko bw'Abahutu, bagize nibura 90% by'abahatuye. Ubwo M23 yananiwe gufata abarwanyi ba FDLR, yahise ibuza abaturage kujya mu mirima, ibintu byateje inzara ikabije. Rero igiteze ibibazo kubera umusaruro w'ubuhinzi mukeya utanafatika kandi ari n'ibibazo by'intambara. Mu kwa mbere 2025 leta umutwe wa 23 rero wemereraga abaturage gusa kwegera imirima yabo iri hafi. Gusa ni mu kwezi kwa Kamena bashishikarijwe kongera gukora ubuhinzi ku mugaragaro. Hashize umwaka umwe M23 ifashe Binza, ariko abaturage bakomeje kubabazwa, kwicwa no gukorerwa iyicwarubozo.